YouTube channel. Dang higini asingi ya ba u MLA bedom brom jungi lakyan hapo koi kasinong sipo Jainte Hills. Ba lapha ikpai ba baginwat. Te kumno ginwat ikpai ba. Kabaya ken. Ya kay ginwat. Ya kami gajing siya ken. Tingang ko abang tanggaway. MLA lakyan ba ngalawan ra igisrok hangta. Hakis pos naman siya. Hari lokran nung ba hakisan sem don maintenance. Ngang ko anong ipitak ba siya. Bagi surok kibatray hakito hipo ba siya. Kilong tik kajing raben jong karong. Kalong kat islaran sun. Tang po sisnam. Pipay ka surok ba lang danap siyang naman no. Umawalami siya bar. Kaway nagisurok nganito ipi. Kabang haban trait may biyang haginigi sansnem kibang ngabat ko mamali. Kadi kasrok na po liulong pamnakray siya tayo siya po ringi silong kaban pa ilang siya po sanmer. Iyata kasrok lasna siya yung election but hadi yung election tang hapo sisnem lamilot kimaw bansiyang biyang yakam nung siya nga haban wala sunonda ka intermediate lane kamot kajinghe yung kasrok kabaitnat. Kidi kita gilinti kibang alayle. Napipet yung ginigilanti pamanta na po Lightcore Lumhe LPL Road mano ba wala ika pinpet ya ka intermediate lane kaba na po la nong krem umprop to Smith mano wala ika pinpet yung panbaha yung ganing surok na po lot Smith to Smith batater mano wala ika dahil po yung temta pinong kumnon wat pa ba atu wat bu gini kan gimaw nong rem gibang labo. Balay magyo scheme na mga libanwan. Mahaban ni hida kaman. Temantang ako abanong hangni. Nga challenge. Nga ang wanda ka debate bani kren ni developmental scheme giba hapo kanong krem ko si manub laibon. Nga khot ni kita binuan debate nga dong ano yaki proof jonga. Katno nginya siyang markman. Nginya dibit hapdeng jonga bat uamali jong nong krem. Lalo ang mga kamlay ay nginya pani mano bonra scheme babun hapo kanong krem konsi. Ngang ko nong yakata. Kadai gajing bomla ban trikampi. Ngating krem pesya yakata. Namar ba lada krem ni gajing siya. Piyong mga amdon sa sokar. Ti balaypat ki application jong ki MLA ki batay na po ka pati jong ka VPP. Kipoy hadu apo jing kang jong chief minister. Ki application yung ki MLA depikan po MLA jong ka maulay depikan yung MLA jong ka maurang kineng balik ki application yung ki tengreng gini hapo mata hapo mi jong PS jong ka office jong chimsa ki poy ki proposal ya kan ngajing siya tika banang ni pamdan ni upad ba ujit ya MLA na yung MDC kamot ki jit baki ay kata kajing siya niya yu ba anu job bunwan ra ya karoy ka par bunwan ra kajing kalapo ka tan. Tani minta pinang banyak dupat ba abun leit sino leit ba. Kau dupat ba agan belapan ko bor ya tu nomik mat ba un leit himu siapa ka sarkar balik tiit jing kang jong sarkar ken. Tengi ngilek kunta. Nganyalam ngai pat ba nong khe pat ba khiliwat hi. Ngangala pendep ikam jong na dong sidong ka syong sapi ka jista jong hi galong kumta. Kadai ka kamram jong nomik mat. Manta piong ba pilalit siapa siya ka office jong ka piluli. Una yu to. Upiludi hablay yam siya kibabat ya ka department tipim na mi ito kung niyo ay katang kajingiram manuban sign manuban mang pisa habang pisa ka sarkar temta pinay pinang ba ngawan hangta ladap kalonghi kamlong tadi kani ngimday ban siya ilang baklakin tinga nga ko abanong nagbasyay bahadu kani si wala lang amsyamlong siyo utaw MLA hanay nga dang lay hi Nawakaton kajing dawan na po ko konsi bakyong ngidon kami kini kini gidon kam yarap lam tingali sino ngabli siya sarkaram habaka jing dawa kadon namta ka konsusi nga habban leit bantiet kajing khang jong sarkar tanay banong manikan no te hanga te kam don rim ken today namar kata nakaliong jonga naskop no ipi bangin nang italo ni kini kam ba namta ka than hi brokoy namta ban yo ban prat lenti ngkhmi lenti bala kumno kajing ang no jonga kalong ban pelat no shuai kan ka henggali ka bateng teng pinpet ya ka jing traffic jam nadu tang so along school ka poisu po sini po Lightcore nadu nang he tikunungin le kibuli kim poisu sig jaka bali ni tray im poisu sa school
kimpo syu sayo syahat akapo babiang namka jor pala kadheng kali kathong jonga kalong anda dep ya mentang ngim lali issue kathong jonga kalong kom MDC ladang 15 biang kathong jonga ka baningkong kalong ban penurlong ya gane ka surok nang ne po laikor kaban pelamba sya po malki kata ka thong jonga bat commission ka mga bu ahmado Halor ka jingpan kre biang bansya jet haka election MDC sa Khasi Hills Autonomous District Council kabansalong haka arpoi terek rumpang araja arpusan uba lambor kumu MDC badang dan hak syuki uloong mag jingpan kre kadai man lakasngi shisien sansnam uloong bu unya kun kumu kertong klam seng bat kpilenti bo pat ba kani ka constituency un ai biang ka jingkersan ba ka jingsanya ban beteng ka jingsakri Halor kerja keran bat ki kertong klam seng ki day tang ki ban kala syaki way pat ki parti hadian ke result election uba lambor uloong. Bawat ke Election Commission of India ke itu iki kertong klam seng bat kum kini ki jeng keno ki day tang ban yalam bakla yo pat ba bat ke election harilong khasi bat jain tiahi ki brio ki pet yo brio ya ke parti bat hanong kram hi don kam da ka jing iet bat ke jing shania kebor pisah. kumu sitting MDC jong ne ka constituency ya ka ba ki pat ba kila ibit banjir yang hau ni usna maja ka khandai te hadu menta gamut karai kalong mai ba kipai ba babon kaya nga ba pide banya sakmat ini kam phimlong ban e siteng na ba pide yu barang bat higini kam tabat ha ka jing ya lanti ka jungi kamut ba ka jing pangkha ta ka ngi budu pangkha ba man ka mndai si sansnam ngi ndi boya bi baro si sansnam ngim ju shong thai hiro te kamot ka de ka kan ka jing pangkha ka bangi ngai pangkha te ha ne kan ti bo menta kamot ngai ya bi sakmat kum to te kaman skamba ki ge baro ki ba long baman menta ka sien kaman skamba kin poi saka menta ka ba ngithmu banyo biang sien ka jing job ban abiang ka jing sakri nom ta ki pai ba ki babon kuman shukran no khandet ka long ba kidon ki menta ki ba MDC don la ka jong ka role ban play nginom kan thani ki goi te nei benta jonga ibang play kamot ka bangaya prosta kamot ban age ji sakri ka babatam namta ka thani bro koi kambang jule tada kamdei ga da ka jing shania jing paiba ngathrai ngamra dayang shu apo kani ka jaka apo kani ka snong manang yo banya kene rel khiti banya rap ki te bot dei lamba jong ki kam ki babha ki bangang la pasat namta ka thani bro koi te ka pan long yenga ru ba ki paiba ki don ka jing shania mat ki ong ba piha ban ha ya bi chkhmat namta ka ni ka kam ka State Election Committee kani gede po ka state inamerkan ya ka Election Commission of India te piken ru kandet da piong bani ken chpang ka Election Commission of India ru kat ka Election Commission of India ru kadang itu ki itu you tahu candidate maroi u candidate independent ka Commission of India kalabul padigi Election Commission of India kalabul padigi sambal namta jong ki independent te wo ka recognize ki ru kumno pin ong ba phong tak banian te hanga nga so ba kita tang kijing kan tho lapla ki bam don nong rim ki ba shulong tang kijing kan tho ki ba hanga ngam so don kam hiro ban panshai namar ba ki paj ba hangni umdei te bi paj party hangni ki paj yaw breo boy jan breo ba ai kijing e paj ba kadi kita ka bingkong hapo kan kram konsi ngimla ban the da ka spa ka po hangni gawan me da kijing e ba kijing toy hok ya ka kam de kita ka ba ki paj ba ki phai khamat ngim nong kam mani kani ka party nginya tulun chkhmat rengkat bar ki paj ba te shwa bangan poi shang ne galantiru banong banirai kam de garai jonga shimat ngam jule marwai kade garai bagi shimlang bagi babun balang kinong kashan ki ba khmat ni panjimut ni kilong kami ni kirurang ba khon samlang kum nongin le tani ka sur kawan be ba pidon hano no kamot ngingin non bat phi kata he gede khubo ka bas na chibon phi pina pe ga history jonga ni ga jingya linti ga jonga ta ka balang fair ma baman bangi ngasdang ini ka political career kamot bangi patyo ya gajing ya ka recognition na ka Election Commission of India ang kama hopo hagat sukas nem arjalai mga ile nakaknam te mo ngidang long hikom ki independent hoto por te ka beteng yang ha arja sa kumto ni job nakaknam te how o arhajar khandai rong job na ka party khnam empat recognize ka te hadin tung ye poi sigi party te kamot kadon gajing ya kran hangni harum haneng long teng teng kawan ra gajing e ba alada kadon ka jing bakla iba hani no ibenta kamot sa kanolot baro ting so ba kani garanti ka banganga ya aso ye demet bagi pajba ki ong ya naka lenti ko mu
ketong simet kadi kita hi ka banga skuan peso chile ate kadi jile hi mlaban nong ban sim sting no je khunde ten rai upai ba hi ban rai uban ayu nam tam te ban ngem khanyi no no simbol ami kan dit uday nong ile hi nawlong ubang pajumi rudumi mukabot udon lang jong katerpeng kabor te nga so ka ba ya ka kanti ba mata kalong bai kadon ka jile te ka jile ka ba ngirong na pankreb ha te kamot nginya shkmat te ka result nginya apat ha ka arp south rican milaw ra shibun ki an ki batmai ki man panklan ya ka terpeng jong ki dorbash nong ka man panklan ya ka terpeng jong ki sangkan thai man panklan ya ka terpeng jong ki sang samla te ya ka subject kamot ngin second anla dai ka platform ka babiang ka kampan roy hapo ka than kamot ladai kren ga jing sha kamot nyu i ngam ko aban ka dokti no am ko aban kan tho hada ki mati ki basa hadu ni si bamanta kamot ki debi ki mati ki ba labu da manga da phirung tang hangni ga yang ka bamanta da pet tang ini ki mati ki pangidon hatang ni jakaro kamot ki babon ki mati ki de ki ba lapsyang manbu nakaliang ka jonga tikumta haba fitray pismat kamot kibriyo kitor sapi ponon pan ngiduna kani kamot buon kijing community haba fitray baba fitray kamot kibriyo banwan kisalya tedi kata kabanta kalong baka kampanroy hikam jukot ka yay beteng bet nakapor sa kapor magkising dawar gibabon kalpidang tray kata gising dawa kitang buon tinga di buriyo basutnat banyi tray kikam sutnat hiru banyi i ba bagin panbahay gibasniyo iginoino ki pifikan ni kalantisin kin pifikan ni iginoino ki banta kamot ngadi way ba kloy ba basmat